musidɓe ha joni min andintino meɗen wasuɗo e ngal tummodiral mawgal ngal anduɗa no waɗi ɗo kara ko tapital Fulago nodditi e jokke men tan min yewtida e ɓe délégation ji fottuɗo ɗo ɗin musidɗo hono wiyetena min inde an ko docteur Abdourahmane Ba ko yette Bajo a watta Diallo bamo Ba ko Ba hoɗo hiɗa fuɗɗade Gambie ɗo mi anda Pular an onon o faami hiɗa fuɗɗa arde Gambie ɗo mi arino Gambie ɗum ɗo woni tati argol an Gambie laabi tati laabi tati ko saɗi mon ko tooli kono yiruɗo ngaral ngal e ngol lawol ɗo tawa ko tabital Fulago nodditi ko welo e weltare mawde saabu yi'ugol ɓiɓɓe fulɓe no iwri nokkeli bus leyɗele bus en fottugol Gambie fi yewtugol yewtere nene goto yewtere nder suudu aray meɗen welti meɗen jarni tabita Fulago Gambie an ko homɓe waɗɗa représenté min komi ɗo représenté Laguiné komi docteur Abdourahmane Ba komi woni ancien secrétaire général tabita Fulago international e hannden ɗo ko arande anɗen ɗo ko argol représenté Alaji Alpha Amadou Diallo kanko woni ancien hoorejo tabita Fulago international duuɓi 16 aray ko inde makko mi ari joni way wo Guinée fewdo ɗo o ala yeesojo tabital Fulago toon ka tabital Fulago on ala e doggode fewdo ɗo no tabita Fulago no woodi Laguiné min ko mi waɗa élu wotana kadi joɗɗina le 22 septembre 2022 comme hoorejo tabita Fulago Guinée aray no wooda miɗo andi noon Guinée toon onon hiɗo wakkili ɓa yette bari ɓen no immini bindi tawata ɓe wi ko adlam Allah dandi leñol ngol mulde ɗum ko weltare tawata fulɓe ɓen no memminade fiyugol tun ɓa ɗum ɗon fof sa nanguiriɗa oɗa nanguiriɗa ko ɗum naɓata hunde donc docteur Ibrahima Bari woni ko siñcani en adlam ara hiɗen welti hiɗen jarni hiɗen wakkillini jamma on kadi yo wakkilo fof fotata fof feppata kadi woɓɓe no inni adlam o moƴƴa haray fulɓe ɓen yo senditike wo fulɓe Laguiné ɓen ko yiya wono siñca kesum yen jokku latin mo tawɗen on kono bona kono si en heeɓi ko men kon kadi haray no ɓuuri moƴƴude o yi bindi chinois ko leydi wotiri pet woni chinois kono ɓe mari bindi maɓɓe ɗin hiɓe mari haala maɓɓe kan japonais ko goto hiɓe mari ndaari ɗo Allemagne ko goto donc si tawi enen en fulɓe ko fanɗe o ko fanɗe ɓuuri leyɗe nogay si en heɓali haala men kan heɓali bindi men ɗin aray fotali donc aray meɗen welti fi muɗum meɗen jarni yo jamma wakkilo fi adlam ko noon hunde fof ko seeɗa gonga ɓeya kono fof koye gonga ko wiɗa kon woɓɓe yiɗay ɗum ɗa woɓɓe yiɗay ɗum ɗo kono ne neɓoy fof ɓe arten fotten ɓa technologie fewniɗo joni on haari wala ɓaawo te yimɓe ɓen no gollirte ɗum hannde donc si a inni an koko tawɗa kon tun koko tawɗa mawɓe ma ɓen tun jokkata haray awa aduna o na ɗon fewndi tawnoɗen mawɓe men ɓen ko alqouran o ƴettata ɓe windidira leetar te ɗum ɗon fayda gayni mulde ɓa fof janggino école terti joni si Allah okki noon gandal en heeɓi e ɓiɓɓe men ɓen eɓuɗo ɗon on miijo mi sikki en foti tambitade en foti tambitademo ɗen foti weltanademo tentini hiɗen foti jangginde ka leyɗele haɗa jamma on sabotali mi anda si a faami Pular am donc haɗa donc andi noon simi daroɗi e woɓɓe ɓen ɓe wi pullo Fuuta mi monato kono simi daruɗi e pullo Fuuta kadi min sonkay saabu onon on innayi men on nanata Pular amen ngal te noon minen koɓe si amen wooli woɓe innayi o ko pullo Fuuta saabu ko Pular Fuuta wooli ko yiɗi Pular Fuuta Pular mangal no laaɓi andi gonga ɓeya ko ɗum fof dental ngal darori saabu jooɗonde ɗen eɓe jooɗoɗuɗa ɓen ko ɗum waɗi haalaji ɗi no serta a jooɗoɗa e leñol wowla haala maɓɓe sikka ko an jeygal yaha fotto e pullonɗa hara oynama ɗum ɗo ko ni mi wirta hara kanko kadi ko nokku goo ƴetti ko ɓa hari windaki kono Allah walle en tan siɗen famodirde min on kam hewti miigoɗo wowli Pular ngal haray miɗo welti ko heddi ko miɗo andi koɓen eddi fof min famodiray Allah jarama on jarama min weltanike on e nane e yewtere a inni hiɗon waɗude télévision fulɓe TV ara meɗen wakkilini on ɗum ɗon meɗen jarni on
menen kadi lagina men jooɗaki meɗen wakkili min personnellement miɗo jogui radio ji o ya radio no ine fotte gollen ono jooɗi Conakry 102.9 meɗen jogui radio Labe GPP no joga kadi Mamou no wodi ɗiɗi Labe GPP e Beta FM téléji ɗin e radio ji ɗin ko ɗum woni hunduko e noppi yimɓe si ɗum ɗon ɗuuɗi rek e wawa heɓude jama on hunduko e noppi yimɓe ɓen kono ko ɗum ɗon fayda enen fulɓe ɓen hiɗen yeggiti ko hittinɗen fi mum kon ko julagol e ne'ugol alors que si goɗɗo faamali adi fenude e hoore maɗa an amaɗa ko yeddira ɗum ɗon wona e gonga hande aduna on ko fewndi ko communication ko be o laato ara onon jokkuɓe ɗi radio ji e télévision ji jama meɗen on no hani on weltanade jarna on tentini tambito on ɓaytana ko weeli fi ɗum waɗi meɗen yetta Samba Gueladio Mbaalo jooɗiɗo France mo annduɗa kala ko fi fulago woni o dépense ay men on nayi hewte to mo wakkili ɗen jarnimo ɗen weltanimo eɗen tori Allah lanɗon waɗan e ɓiɓɓe fulɓe ɓen kadi ɓerɗe maɓɓe ɓen yilto e sifa ɗi piiji wawen wallidirde e muññondirde jarama boy jarama salamu aleykum musidɓe min andinti noon ko Fulɓe TV jokkuɗon ɗo meɗen wasu ɗo e ngal mottodiral ñanal ngal annduɗa tabital fulago Gambia no nodditi musidɗo kono wiyeteɗa komin wiyete Abdoulaye Bari ha baton heewa kono yiruɗa ñalande ñalanden tigui tigui no yaade no labira no yaade e noon tijjori noon aray komi woni député secrétaire général on e tabital Pulako international mi invite as guest of honor aray tigui tigui komi yi konko teddungal en komi miijino kon ka ɗum woni yiide aray tigui tigui ko welo welo wonto iwruɗon arɗon min ko Siralo mi iwri mi arri ɗo joni kon ɗum wajotoɗa jama on télé ma ko tawata naɓay fi Fulago yeeso aray komin wajoto jama on toujours ko pottal e ɗengal men ngal ara eɗen tori tigui tigui e musidal ngal leñol ngol to heggito haala kan haala men kan ko joguito ka très important par ce que sen ha heggiti fi haala men kan en alal haala men kan maayi ska maayi le hara leñol men ngol maayi so ara min ko ɗumin atoto toragol e tigui tigui fulɓe ɓen ara ɗin ɗum kadi fulɓe ɓen koyo supporte kadi ɗi radio ji e ɗi TV ji wonɓe wallitade yaltina programme men enen fulɓe ɓen wona Fulɓe TV so toujours a weltani ɗum wano Samba Mbaalo e onon fof on ɗo joguitade o Fulɓe TV ɗum ɗon ko moƴƴande en fota onon kadi ko toragol fulɓe ɓe yoɓe finance kala journaliste jo e wonɓe jokkude fi radio ji ma TV ji koye financé because kono ɗo wata yaltinde golle men ɗe wano ɗo ko fotta ɗo ni hande comme wata yaltinde ɗum ɗo adnan law ayɗo hay drone men addi ɗum hande miɗo yetta sagata on mo ari vacance iwi Italie o tawi nene makko no yiɗi affaire journaliste o wi nene mi ɓeyditani on ɗum ɗo ka golle alhamdulillah ayi Allah waɗa barke makko ko sifa ɗum ɗon min wiide ko wallitagol on drone on wallitige golle ɗen hande ɗen fotti ɗo so garano ɗo as Fulɓe TV comme wata yaltinde o programme en ɗo hande anna on yiya ɓakko enen jeeyi ɗum ko leñol ngol jeeyi ɗum so ara meɗen tori fulɓe yo ɓurtu finance ugol ɗum ɗo e jokka haala men kan e jokka pottal par ce que c'est fotta e mata wadde fus ara ko ɗum a yewtade fulɓe anallah fof e including e fulɓe Gambie e tabita Pulako leɗɗe ɗen fottuɓen ɗo fof ara kala ko caɗele woni ɓe garu ɓe fotta par ce que si pottal ala e wata ɓe garu kadi ɓe jangga faɓɓe e janggo ɓe garu kadi falɓe ɓen kadi naata kala golle ka police ka ami e métier fof e waɗu fof ara en suɓal ɗum ɗo ara ko enen ko booɗi to jokketen kala ko booɗi heɓata non koye jokku kala ko doole kadi heɓoto ka police doole ne toon ka immigration doole no toon ko ɗum en landotoma kaydi ko ɓe landotoma piiji so eɗen toon kadi ko doole fi men so ara eɗen tori e tigui tigui jannen fa ɓe men encouragé ɓe yoɓe naatu ka police yoɓe naatu ka ami yoɓe ekkito métier yoɓe haalo haala kan ka cuuɗi en finance en kadi ɗi TV ji men ɗi radio ji men ko fulɓe joguiti ara ko ɗum mari ko ɓeytata ɗo jarama boy jarama albarka minen jogui ɗo iwruɓe ha Sénégal na e hoɓɓe mum kono inde nden andintuɗon daroɓe ɓe mbete min mbiyetemi ko Faris Latka ana aɗen gandi ka pullo koye pullo tigui pullo Sénégal ko min wonno président ARP tapital Pulako ko min Alhaji Boubou Sangor lomti e hoore yillirde amen gendire joni noon ha joni mbiɗa hedde wonde cokko hoorejo tapital Pulako international kono si mbatu sifa ɗum ɗo heɓike wamon en haray ɓe tewe ɗon ɓa ko onon
andintinta jannata sukaɓen ɓe wawa andude sina ɗum piiji boye mulay hono yiruɗon ngaral mum ɗo hikka ko yettere Allah ko moƴƴi kadi yettude tabral plago Gambi e leñol Gambi fof e yimɓe Gambi fof e hoorejo dawlo Gambi woni Alhaji Baro minen ko addi amen ɗo Sénégal e murade Sénégal ara ha ɗo jaafoɗa dande nde komi maɓɓaɗo ko tawde Gambi noddi e fina tawa men te ɓe mbaɗi kadi tiitonde fonde yewte dede e ne'ande golle men ɓe mbi ko holko haɗi fulɓe waw rendude hol kadi no yimɓe mbaɗata ha fulɓe ndenda ɗum ɗon minen ɗum mbaɗi goƴa manggo saabu hande sen ƴeewi nden sal ko ɓuri ko heewa e rendo fule wonañi e jaam sen ƴeewi Mali sen ƴeewi Burkina sen ƴeewi hay Niger eɗo goɗɗum fulɓe kam koye loore tan ɓe goni e caɗele e torraji ɗum ɗo holko saabi ɗum koye gaynowo haaju no ɗuyri ayɓe eyyi so tawi joni fulɓe ne jogui añɓe holno mbatten ha ɓen añɓe gonda sehilaɓe men walla ha nanodiren ɓen añɓe te kadi ko heeɗi ɗum ko gaay hol sababu ɓen no gaña fulɓe te fulɓe hande eɓe ɗuuɗi machallah ɗemgal mumen ne yaaƴi kewal mumen ne teddi e nder Afrique leyɗele ɗe ko nogas e jeetati kala ɗo garɗa ma taw ɗon pulaar ko jiiɗa noon leyɗele arabeɓe ko jiiɗa diaspora ɓen noon so leñol walla laamu añiɓe walla añaniɓe enen en dañi caɗele de kono laamu ngu kadi dañi caɗele saabu hay goto wawa firtu ko Allah waɗi ko fulɓe toñani hay goto walla nden woɗɓe ne heeɓe ɗumen tooña ko waɗi ko Mali guila hitande ujunaje ɗiɗi e sappo ɗiɗi ha joni ɗum kay yimɓe mbawa wi ko fulɓe goni sababu leƴƴi gonɗi ɗin hande Burkina Faso e goɗɗum heɓe kaɓa e fulɓe walla heɓe kaɓo fulɓe hol sababu laamuji ɗi ne kaɓo fulɓe joni ko ɗum hina jeeya e ko poɗɗen ƴeewa hono mbaɗen ha jaam ara jaam wona hakkude fulɓe jaam wona kadi hakkude fulɓe e leƴƴi goɗɗi ɗi so tawi ko fi l'islam on diine l'islam fulɓe kam jaltata l'islam ila yawmi din ɗum sa haɓori ɗum fulɓe a naati caɗele saabu gasoyta so tawi noon ko gañ añci tan ɓeɗo fulɓe ko juurɓe soɓe keeɓi laamu porto en dañata ɗo gueɗal walla gueɗe puyɗe mbaɗe noon a tooñi fulɓe saabu kamɓe koɓe gongniri ko diini mumen ɓe jagatena tiiɗa koɓe gongniri ko ɗemgal mumen ɓe jagatena tiiɗa koɓe gongniri ko finata mumen e leñol mumen ɓe jagatena tiiɗa wadde kay mayɓe kewat tan kono ɗum régloytako hade noon ɗum wawa gasrude doole e ƴiiƴam eɗen poti ruttade caggal enen yo ɓen foof ƴeewen holno kaldirten e nder Afrique ha Afrique wona goto saabu Afrique ɗo tolni ɗo hande wona haare e ƴiiƴam sohli ko gotago e pinal e gandal e haɗa e jamanu ko ɗum waɗi minen min nooti Sénégal min nooti e keewal min gari min jaggiran fasiraɓe amen sehilaɓe amen mbi nene amen Gambi kalden hen ɗawen peeje mi wiyani ma gas hande walla janggo kono noon en ɗon peeje en lelnatɗe enen foof ndewen hen ƴeewen no mbaɗi walla Allah walla en ko gonga sa yi e lamɗo Amérique jooɗi ɗo fewno ɗo no raɗo yimɓe ɓen no inna acci e argol jibingol ɗo fiyo heɓu nationalité ɗo ɓaahi ɗon faala ƴettude jawdi amen yehe gollon kam on nangon wuyɓe men ɓo waɗon ni e ni ko ɓaahi ɗen haɓɓiti ko be ka maɓɓe
kono sen nangi ko jeyi ɗon kon yurtuɗen e cosaniji men ɗin ɓe ɓurata en hay hunde eko ɗum woni gonga jorɗo kon sabu ay yidde hoore ma wona añde bande ko hoorejo dowla Amérique waɗata ko hawnaki ɗum welani yimɓe hewɓe kono no Amérique en hinɗu en weeli sabu garen keɓɓiɗen leydi men jogoɗen ko men ko añani ko amɓen ɓe lomen ɗumen kono en jogoɗen ko men ɗum wona Amérique en heewɓe ɗum waɗi ɓe joɗitini hoorejo sabu ɗo min jiiɗi enen Afrique mi inani fulɓe tan eɗen poti ƴewtade koye men ƴeew hande kala ɗo ƴewɗa no waɗi jeygol Soudan no waɗi jeygol Sahel no waɗi jeygol Afrique centrale RDC Congo funnague mum Goma en Kivu ka hakkude maɓɓe Rwanda gasata eɗe goɗɗum en mbawi yarude ni en ngala doole sen ngala doole jogoɗen hakkille min de mbiɗa yinno yo laamuji Afrique joɗɗot ɓe ƴeewto fi gueɗe jaam e kisal e nder sahal hande o tabita plan international no foti darade darde ha heɓa konngol toon to Union africaine heɓa konngol toon to CEDEAO heɓa konngol Nations Unies e konngol kadi ɗo ganduɗa ɗo woni ɗon ko yimɓe haɓanteɓe haqqeji ɓi adama woni droit de l'hommiste saabu si tawi ɗum waɗaka e Afrique si waddi famɗude doole famɗude gandal e hewde haare nden añɓe men tubakoɓe ɓe ganduɗa heɓen kuutoro jamma e ñalama ɓe daña doole e men enen Afrique wadde noon yo en ƴeew ko men ko ɗum waɗi mbiɗen belti e ngoɗo ndiɗo hawride saabu mbiɗen ko yon gartin guite men e fina tawa men e neɗɗago men e ndimago men saabu guila dawa dawi fulɓe ko rimɓe tan ko julɓe koɓe rimɓe heddiɓe añɓe ɗumen ɓe noon heɓe jenna ɓe ganda bon koye jennirta fulɓe hen saaji ko boole pooɗi nayi fulɓe naati guesa walla gueɗe mbawi noon walla arde tan mbiya jooƴi kala jihadiste ko pullo ɗum ko finande te kadi mbiɗoma layde gueɗel hayto Mali to haɗa yiiya yimɓe mbaɗo ko boni taw ko bat bone en kono eɓe nani fulfulde noon eɓe nani fulfulde nder Sahel ɓe mbaɗa bone ɓe kaala fulfulde ɓe mbaɗa vidéo e fulfulde taw kadi wona fulɓe wona fulɓe mbayni noon ɗum ɗon alay saago commission Union africaine jooɗo haalde ɗum e tabital plago ɓe mbadda hen laamiɓe leyɗele ɗe ɓe ƴeewa feere hono mbatten ha jooɗoɗen kalden ƴeen holko woni haqiqa o holko woni gonga o ɗum ƴeewa nde saabu so wona no leyɗele ɗe jaata wono yo Allah wallu Allah wallahi andi si tawi hunde fof ko seeɗa fuɗɗorte o neeɓi noon fuɗɗade kono Allah ko moƴƴo Allah ko moƴƴo ay neɓde fuɗɗade wasde fuɗɗade ɓuuri ɗum bonde en puɗɗima yo Allah won ballo ɗum ɗo ma en jokku ɗum ma en mbaɗoy ɗum Sénégal ma en mbaɗoy ɗum Mali ma en mbaɗoy ɗum ɗo goɗɗum ma en mbaɗoy ɗum ɗo Burkina Faso walla mbaɗen ɗum kadi Guinée Bissau walla Sierra Leone alay saago fulɓe jewtoɗo kalda pamodira ɓe noddita kadi leƴƴi goɗɗi ɓe kalda mumen et puis ɓe kalda kadi e laamuji ɗi ɗum noon waɗata ɗum ko tabita plaque fodde darade darde timmude darde jaam e nanodiral e tippodiral ɗum woni ko minen kam min jotto e Allah ɗum woni ko addi amen ɗo ɗum woni komin kalde mon onon gambinaɓe noon si Allah mbiɗen on jetti guilay moon onon jaydiyankoɓe ha alajo Dème hoorejo tabita plaque Gambie hay hoorejo leydi moon Adama Barrow e yimɓe foof vraiment Gambie tinnima wonde leydi toxirta géographie haɗata wonde leydi mawdi to martaba Gambie hande e nder pulago ko foyre mawde yo Allah ɓoynu feere foyre nde walla enen foof dañen ndewen ɗo dañen fartange rendinde leyɗele men jaam waɗa hakkude fulɓe jaam waɗa hakkude fulɓe e leƴƴi goɗɗi jarama en ala juutude nde yewtidete ɓenno ɗuuɗi kono mi weltike hande kadi ko sendoɗoɗa men ko tawata daroɓe wooɗay ko janggue en jarama boy a jarama boy Allah renen walla reena Afrique reena fulɓe foof jarama
musidɓe an ha joni min annitinamo meɗen wasu ɗo e programme jeeɗo mo annduɗa tabital pulago no nodditi fidir tabintigol pulago mbeɗe yewtata ɗo noon e délégation ji arɗo ɗen min heeɓi ɗo iwruɗo Burkina musidɗo hono wiyeteɗa? mbiɗa wiye Aboubacar Dikko e mawɗo jalluɓe fof nannude Dikko mi jaɓani ko minen woni mawnuɓe Dikko ɓe ko bisimilla ma nder Gambie guiɗa fuɗɗarde Gambie ɗo ni wonno laaɓal ɗiɗaɓal miɗo waɗa ga mi warino ko lewru layya ko falti ɗum mi warino mi hawri e hoorejo walde tabital pulaku Gambie mi hawri e yimɓe woɓɓe dow sababu filde am no watta fa tawede pulaku famama anditama tawe dow en keeɓi dabareji caɗele gonɗe hande les région Sahel leyɗe meɗen Sahel ɗe saabu de pulaku on toon ɗum no yiɗi ɗum no balla ɗum wonno fulɓe tawaɓe ga inchallah. kono yiruɗa noon garal ma Gambie ɗo kono yiruɗa Gambie? no yirumi Gambie illa nde gardumi nde to kaalumi ko kotum mi haali mbi mina weeli kam sanne par ce que mi yii ga hono waldede tabital pulaku nde iɓe ndewri ɓe coɗodiri sanne surtout dow hoorejo Sidi Déme ndelle ɓe golla hadde ko ɓe mbawi wadde tawa ɓe golla woɗi du kawral noon hakkude mabɓe gaɗa majjum du min gaɗi jewte hakkude amin jewte ɗen du waɗi fa yimɓe paami en tout cas hono Gambie gani pulaku alhamdulillahi kono alhamdulillahi ni ko ɓuuri hewde e mabɓe ana woni e golle muɗum na woni e ligge onon mbiyata ligge na waɗa haddi ko watta fa tawede pulaku yaari yeeso tawe du ɓe pulaku woni du yaari yeeso par ce que so wiyama tabital pulaku ni yo pulaku e yiɓɓe pulaku inchallah. kono noon woni golle tabital pulaku on e nder Burkina? bon ko hani wonde golle tabital pulaku e nder Burkina yo ko tabital pulaku watta to hen fou ummagol daragol wallugol fa pulaku famane andite yiɗe yidde hoɗe hodde tawti fa joni du no watta fa tawi fina tawa muɗum yaari yeeso gaɗa majjum du e waɗugol fa tawe du nimɓe kamɓe du jiɗa ɗo no tabital pulaku tawi wona fulɓe tan no woodi ɓe kalata fulfulde wawɓe yidde ɗum no pulaku saabi golleji ɗon tabital pulaku ɗum wonno ko hani laatagol ɗon no golle ɗon tabital pulaku ndelle to henle fou tabital pulaku so goga min e tawi kam so min mbiɗa fou caɗele ana goodi no watta fa tawe yimɓe golla no kani gollirde golle on ha wala no yaara no pulaku haajora ndelle tawan le réunion o wodan ko kalɗen ko mawɗen yaltinde inchallah. noon tigui Burkina toon noon e fi fulagon hersiraka yimɓe ɓen ɗo yiiɗi ko woni kon? non fay goto hersirta pulaku Burkina mi yiyay kersiro pulaku Burkina ko woni e Burkina ni a tawan pullo goɗɗo muuya dago gaɗa interview joni e fulfulde ni muuya widemo a waɗanmo interview e fulfulde o wiya kanko fulfulde makko laaɓa fulfulde makko wooɗa ɗum kana woodi mais ono kersiro pulaku mi yiyay saabude fa joni kawrte ana gaɗe pulaku ana holla hoore muɗum ana holla ñaaƴo muɗum ana holla ɗemgal muɗum sukaɓe ne daari kamɓe du ne jangguina pulaku par ce que fay so jaaɗa université hande en Wagadugu a tawan sukaɓe jokolɓe fulɓe dariɓe ne jangguina ɗum wonno fulfulde ko wona fulɓe du ne garna jangga fa mbawa bindi e jande ɗum wonno e banggal fulfulde ndelle pulaku hersiraka Burkina fay so laati caɗele ne goodi du machallah because miɗo wolayno e duuɓi ɓawo wano 1988 en 9 en mi woni no Libye mi fotti e woɓɓe soudanise ɓe ni e tawa jaka ko fulɓe kono ɓe suuɗoto si ɓe woola pular kono mbiɗa andi gila tabital pulagu dari ɗum fof wawi hokkude yimɓe doole ɓe anda dey koɓe foti farnorde koɓe woni kon. non woodi tabital pulaku no woodi inde sanne par ce que fayi baale goɗɗe no woodi ɗe jogui inɗe majje ka woɓɓe mbitana tabital pulaku kamɓe ka gaɗa fulfulde haalte toon pullo ardi ne mbiya tabital pulaku joni noon golle mayre ne heddi ne hani tawe nde wawi gollude fa ɓuran ni so gonga miɗo woni le bureau exécutif ɗon tabital pulaku Burkina ka min jaati miɗo yawi ɗum wonno golle on no hanno tawi golle on no wawi ɓurde ni miɗo miija du soni tawama yimɓe kokkoniri hakkilloji fou a tawan le duuɓi garoji e waylto inchallahu. kono miɗo andi noon onon Burkina mi yawaki yonde e télé mo wolugol pular ɓa miɗo andi miɗo wonduno e Amadou Burkina koye leer on wattu on ko pular o wolata ɗum a wayla wolande joni leer on ko woni ɗum ka haɓɓa on tan leer momin kalta fulfulde joni time on joni ko 9 heures jelu ko jelu woni time on ɗon
minutes kono on wolirta ɗum 10h04 minutes na yamde 10 minutes aji 4 an sa acci because Amadou wiyayno men ko jomoloje andi welatno kam andi ɗon andi pular laaɓo ngal si ɗa wowla ɓiɓɓe ɓe accuɗa ɓen kadi ɓe wowla e continue mulat minen noon ɓe wowlata ɗum minen ko portore men wowlata ko golle tigui men jogui pour yigol ɗum hani laatagol golle ɓa mo Sénégal o nane ɓeɗo landomo ko no wolite ñalɗi ɗin e pular est ce que onon Burkina hiɗon mari ɗum ɗon pular ñalɗi ɗin hande ko tenen ono wolite e pular hande ko tenen jour ñalaɗe ayo ñalaɗe pular yaka ɗe biyeteɗe mbiyata altine mbiyata talata mbiyata alarba mbiyata alkamisa mbiyata aljumar no wirte ni waywa onon kadi Burkina ɗon kadi hiɗon ɓaawo ko arabure ne ƴettuɗe yimɓe ɓen tan kono pular ngal tigui no toon ɗum kadi ko ɓe janggen ɗum ha fof faama jarama Dicko sina hara no woodi ko waynodira e daaraɓe mabɓe fewno ɗo haala no woodi ko mi waynodira ni e warde wiide onon ɓen fofo par ce que mi yi illa garɗa ga aɗa dari aɗa ɓanta konngol yimɓe ɗum weeli kam sanne par ce que ley ɗon gollanmi miɗa andi barke majjum e rokade du tawto fa joni du hooreɓe tabital pulako e woɓɓe fuɓɓe balla yimɓe hokkoɓe kibaruji ɗo no enen e meɗen par ce que golle mo gatten hande ɗo min wiya golle o tan wonno ko heddi e pulako par ce que yimɓe gari ga joni kawri holko waɗi fa hantaki ko kalɗe nga fo en dilli mo heddoto haala majjum yo enen keddoytona ga haala majjum donc si en kaala fou wonɓe Burkina pamata sala wonko waɗi Gambia wonɓe Sénégal ma wonɓe ɗum mo waray ga famata ke sala wonko waɗi Gambia fewi donc vraiment ɓe tinno e wallugol ɗon no wonɓe hokkude ɗon no kibaruji surtout ko wiyata janiyankoɓe na voilà ɓe tinno e walludeɓe saabu de golle on ana satti sanne hannden e woɗi du yoko hani daranede e gaɗa majjum du noddude pulaku ko haɓɓodi jonka tawaɓe Afrique meɗen ɗo gonɗe ga central ga e tawde fa joni ɗo no Sénégal en ko nandi e muɗum ɓe tinno ɓe kakkilana minen himɓe wonɓe leyɗe Sahel par ce que Sahel to hannden wona pulaku tan leñi ɗi fuu na tampi fay goto mo tampa hannde wala leyɗe Sahel donc na tilsi tawede onon gaadu oɗon miijo noyi gatton fa balliton tampirde ƴuwa e himɓe noyi gatton fa balliton jam warta le leydi amin de par ce que jam warta e leydi amin fof min dogga min gara to moɗon so min gari to moɗon yama onon du on bawtata ko joguiɗon sako addoɓe minen dule ndelle mi roko tawede e kala neɗɗo fou hoorejo pullo to tawa fou ɓe kakkilana ko watta toon ɗum ɓe paama du yo gollal mabɓe kamɓen du yo sawru mabɓe kamɓe du saabu de joni soni fulɓe na piye Burkina so an a ummake a yeeyi Burkina ɓe piltaka famde a pullotoy noon de so ni a haali fullo tan famete a pullo ndelle sana tinnoɗe daaren gaɗen haddi ko mbawɗen wadde ballodiren fa jaam on warta min ɗum wonno ko pilotomi mi ummake gaɗa hannde waray mi yeeyi Cameroun mi warino fay Sénégal mi yeeyi Mali mi yeeyi Côte d'Ivoire mi yeeyi mi warino Gambie ga e mi yeeyi ɗum wonno Togo hannde mi tawa ga kadi ko pilotomi dey filade famude himɓe mawɓeele hoɗum wonno ko e miijata e ko woni leydi amin Sahel ɗum wonno ko e mbawi wallirde ko nandi e hakkillo par ce que fulfulde ga joni si on kaali yama si on kaali gonɗo Burkina nanande jaɓa ko mbiɗon donc yama gonɗo Mali nanande jaɓa ko mbiɗon ndele mi ɗiɗi tawede en fof en makke en ballodiri dow no watta fa tawi Afrique heɓa jaam tan par ce que ɗum wonno kamɗe haɓande hannde wona Burkina wona Mali wona Sénégal Afrique par ce que enen ɓaleɓe hannden enen wonno ko muuya tampinede ko muuya torrede si en paamay ɗum ɗon tan mbiyen o Burkina woni min killaka yimɓe Burkina ɓe Mali woni min killaka yimɓe Mali ɓe Sénégal woni min killaka yimɓe Sénégal sana ummoɗe ballodiri inchallahu si en ballodiri fou jaam on heɓete fofomaɗa jarama boyi mi weltike Dicko yewtere nde labama on ari e jaam Allah natton e jaam moƴƴere anni e ko tabital fulago heeɓi ko musidɗo o hono weteɗa hiɓɓe siɓɓe wonɓe darade fewde ɗo Sawolo mi salminano inna si hiireji allamdo so tan ala haray ko min innete Mouhamed Sylvine Ba inde ɓurrade nantude e nder Sierra Leone ma e aduna on ko ambassadeur Sylvine Ba gonga ko ɗum woni golle mum onon min komi journaliste lamari émission haali fulfulde e nder leydi Sierra Leone moɓe innata ko Fewndi Show
ko fewndito ko yewlugol pi hakkude affaire fi yettugol hakkude portal e gotangu fi yettugol hakkude fulɓe e nder leydi africa e ko fewndito mi mari partenaire nder leyɗe nogay e nayyi e nder africa en so hikkitike ɗon kadi ko min woni député foreign affairs secretary tabital pulaku international Sierra Leone chapter ko ɗum waɗi ɗo tawa e ngol o délégation arɗo ɗo iya himen ɗo e wimo so ƴettata yo ñiftu ɗum sawno waɗa men listo hilan ɗo men komin jeego ari ɗo délégation iwɓe e Sierra Leone ko min woni député foreign affairs secretary emi duwano heɓude président amen président Alhaji Amadou Julde Sow président tabita pulaku Sierra Leone o wawano garude kono o ittuno goɗɗo ko lontomo ay ko kanko waɗa grand chief patron fi o programme ɗo o kanko woni chief guest of honor kadi haray mi ardi internal foreign affairs secretary on ɗum ko Cheikh Souleymana Bari kañum e financial secretary tabita pulaku Sierra Leone chapter ɗum ko Alhassan Ba Ibrahim bisimilla mon on fof joni an yiwɗon kon ɗum woni darde mon pour tabintingol pulagol e sukaɓe honɗum woni darde ma go ko fi ballutugol fi no gandal ɓay tabital pulaku no mari toɓɓe tati gandal ne'ugol e remmugol haray menen Sierra Leone hoorejo amen wonɗo Sierra Leone hitande kala o junnayi scholarship wonɓe janggude ka university ko nanti hiɓe temeɗɗe tato hitande kala donc go ɗiɗaɓum ɗum you know why we cannot bring everybody okay you don't want what he said you said okay, that's why okay, I'm okay. asking your role just okay, talk about okay, yours okay, my role. Oya Woli and he will be coming again Okay, he said about that okay, thank you so very talk much. about your Mine, role okay, my role. with the youths Okay, okay. So, and of course, as a youth, okay, of course, I andi menen komin sewɓe en ko sewɓe woni jangude go nder golle komin jokkidiredi Sierra Leone ko wallutugol gandal haara hitande kala hoorejo amen ardi ɗo tabita pulaku Sierra Leone o yoɓanayi ɓe wonɓe sukaɓe rewɓe ma worɓe marɓe hakkilla fi janngugol kono ɓe ala tan ma ɓe ala financement fi janngugo ka université ɓe waɗa application ɓe suɓa ɓe ɓe yoɓana ɓe ha ɓe gayna université donc go ɗiɗaɓum ɗum ko waɗugol ɓe naata ka militaire ɓay andi hande leyɗe fulɓe africa sa cekki nder africa we are not a tribe but a nation ko a nation ɓay leydi ala e nder africa ka yata tawere nde pullo wono Sierra Leone ko menen woni si tawnamen ɗiɗaɓo komin tataɓo par ce que statistique leydi ndi ɓe ndi komin tataɓo kono menen min andi komin premier na hay ɗiɗaɓo par ce que min ɓuuri ɗuɗude a faami kala lanɗo laamotode leydi Sierra Leone so heɓali pullo e sengo makko wawata gagnade ɗum no holli wondema ko sewɓe ɓen ɓuuri ɗuɗude haray golle amen ko fi janngugol andi ko ɓeynata kon sewɓe ɓen ko ɓe woni future generation joni siɗa andi mawɓen no jogui gandal waɗugol piiji kono doole ɗen ko sukaɓen jogui doole ɗen ko sukaɓe ɓuuri e sukaɓen woɓɓe no yaaha lawol ɓawo no maya hen ko hoɗɗum woni rôle mon tawital pulagol yewtugol yiltugol sukaɓen e ɗe golle wal go'o ko waajagolɓe waɗa séminaire waɗa meeting en wallitagol ɓe wano woodi toon woɓɓe hara ko remoɓe min walliraɓe agriculture no woodi woɓɓe ko hara ko ne'oɓe nayyi min walliraɓe fiɓe jokka sugudin piiji ko ɓuri kon e mum noon ko janggoɓe woni so yi ka leydi amen toon ko hitande kala min waɗay scholarship education scheme fi wallitagolɓe ɓe jangga haray noon andi ko sa janggi wawata wajade goɗɗo wayno leydi amen min mari toon dro ko ɓeynta kon couche fulɓe buno jokki ɗum min jokki waɗugo campagne gonga ko wiyete kon andintirilan because ɗum ɗon kadi no bonnude e sukaɓe hewɓe te e wi mabɓe ko sarlon toon ɗum iwri no ara so gonɗum woni darde mon e ɗum ɗon darde amen wono toɓɓere komi jokki ɗon kon ko ɗum ɗon min jokki on campagne ɗon fota wona seeɗa fi hollugo ɓay ko sewɓe tun woni mannade en leydi amen ko naati yimɓe suuɓe temeɗɗe maayi e ɓaawa on drogue ɗon ɓe ƴettay ɓe ñola adade ɓe mayde koode maɓɓe ɗen heeway ha koyɗe ɗen tufo mbordi yalta e mum ɓe ñola adade ɓe mayde haray golle men jokki ɗum ɗo min waɗi campagne fi jannugol ɓe hollugol ɓe wondema ɗum ɗon ko yo acce emin yewtide gouvernement yo gouvernement tefu anda ɓe addoɓe ɗum ɓe accida ɓe ɓay si tawi goɗɗo addali ɓe wawata ƴettude si tawi na ɗum si woni duuɓi tati nayyi joyi aroyodi hara e nder leydi Sierra Leone ma leyɗe goo hara min ala sewɓe ɓay sewɓe ɓen fof no mayde par ce que ara min jokki on campagne ɗon e campagne ko ɓeynta kon no couche haray ta sukajo ƴettu ta pay kon ƴettu ta suka ƴettu ɓaare ko ɗum woni lawol amen jarama ara mi weltige garal ma e yewtere ko waɗa ɗo ko a barka fo merci ko fota wona seeɗa
golle moƴƴuɗe jogiten fulɓe TV